Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o tome kako je Bill Ackman jučer preokrenuo burzu, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate i pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom Morningstar Premium. Isto tako, podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Jučer dan na burzi nije baš počeo nešto lijepo, Nasdaq je bio u minusu 0,9%, nakon toga nekih sat, dva uopće nisam pogledao što se događa i kad sam otvorio CNBC imao sam što za vidjeti. Svi redom indeksi su bili u plusu. I to zašto? Zato što je Bill Ackman, inače jedan od najpoznatijih investitora na svijetu, rekao da je zatvorio svoj short nad američkim obveznicama, budući da je rekao da trenutno postoji previše rizika u svijetu da bi se kladili protiv njih. Zašto to kaže? Zato što smatra da trenutno postoje ekonomski rizici zbog kojih bi se investitori mogli sve više prebacivati u takozvano sigurno utočište, za kakvim se obveznice smatraju, zbog čega bi logično cijene obveznica trebale ići gore. A o kakvim to ekonomskim rizicima on govori? Kaže da ekonomija usporava puno brže nego što to podaci pokazuju. On je inače jedan od tih ljudi koji imaju pristup možda i povlaštenim informacijama, definitivno dubljim informacijama od onih koje mi kao obični investitori imamo priliku vidjeti i zasigurno da to što on kaže možemo smatrati poprilično ozbiljnim, iako s druge strane sjećate se i što je bilo za vrijeme korone, odnosno tek na početku korone, on je zagovarao zaključavanje, znači lockdown, gašenje ekonomije, a istovremeno imao je već otvoren short, samo je strašio ljude i onda naravno kada je krenula rasprodaja on je lijepo pokupio 10 puta na svoj ulog i to je bilo onda nešto čime se on ponosio, kaže on je to predvidio, on je to znao, a on je imao taj pristup velikim kanalima kao što je CNBC, govorio svima prodajte, a za to vrijeme je bio u shortu, pa mislim, ako je to korektno, onda stvarno ne znam. Međutim, ajde da se vratimo na temu. Kao što vidite, TLT, odnosno ETF koji prikazuje 20 plus year treasury bonds, u padu je konstantno još od 2021. odnosno kraja 2021. godine. Zašto? Zato što rastu kamate. Kako rastu kamate, odnosno prinosi, tako cijena njega pada. Logično, cijena je inverzna prinosu. I sada, budući da smo poprilično dugo bili u tom padu, budući da je Fed poprilično dugo dizao kamate, brojni investitori, pa uključujući i Ackmana, smatraju da je sve to lagano došlo do svog kraja. Logično, mislim, 5% prinosa na 30-godišnju obveznicu zasigurno nije malo. Tu razinu vidjeli smo zadnji put u 2006. godini, neposredno prije financijske krize. Zašto sada govorim o tome? Zato što smo uvijek povećanje prinosa vidjeli neposredno prije neke krize. Hoće li tako biti sada? Neki kažu da, neki kažu da ne. Jedni podaci idu na ruku tome, drugi baš i ne. Pričat ćemo nešto kasnije i o tim raznim podacima. Što se tiče ovog prinosa koji je tu negdje oko 5%, moramo znati da ukoliko dođe do recesije, taj prinos uglavnom kreće padati. Zašto? Zato što padaju i kamate. Fed spušta kamate, ponovno prelaze iz restriktivne monetarne politike u ekspanzivnu monetarnu politiku, kamate postaju niže, novca ima sve više na tržištu. To za posljedicu u ovom trenutku može imati ponovno stvaranje, odnosno pokretanje vala inflacije kojeg definitivno ne bismo htjeli vidjeti, jer to bi ekonomiju zasigurno unazadilo i ko zna koliko godina bi stajali na mjestu ili možda još gore padali i padali.
Kad pogledamo jučerašnje kretanje burze, evo, otvorio sam graf Nasdaka, vidite na početku pad, nakon toga imali smo vijest da je Ekman zatvorio svoj short, nakon čega je burza poskočila, ali nakon toga se malo i vratila nazad. Uglavnom, Nasdaq je završio u plusu 0,3%. Zašto se dogodio taj inicijalni skok? Zato što je Ekman, kao jedan od uvaženih investitora na burzi, kako za koga, rekao da znači je došao kraj padu obveznica i to bi trebalo značiti da je došao i kraj povećavanju kamata. To je za burzu normalno plus, burza ne želi vidjeti kamate još više od trenutnih i zbog toga je to bilo pozitivno. Nakon toga smo vidjeli ipak pad jer je burza shvatila ok, ako neće doći do povećavanja kamata, znači da ekonomija nije baš u dobrom stanju i da će možda Fed u jednom trenutku i krenuti sa rezanjem kamata. To bi inače bilo pozitivno za burzu, međutim moramo razmišljati na način da ukoliko kamate padaju, one ne padaju bez razloga, padaju upravo zbog toga što ekonomija posrće, a ako vidimo da ekonomiji ne ide dobro, znači da ni kompanijama ne ide dobro, znači da se zarade, odnosno dobit smanjuju i upravo zbog toga logično očekuje se i pad cijena dionica. To bi bio nekakav logičan slijed događaja. Vidjet ćemo hoće li i ovaj put biti tako. Hoće ukoliko dođe do recesije, ukoliko ne dođe do recesije, možda vidimo burzu na ovoj istoj razini ili čak i višoj do kraja godine. Sve nam je potpuno otvoreno i upravo na tragu ove rečenice market signals are very loud and very mixed. Možemo dati neke zaključke koji ne mogu biti u potpunosti precizni iz razloga što s jedne strane imamo podatke koji nam govore pa recesija je pred vratima, a s druge strane podaci poput tržišta rada govore nam kakva recesija, pa mi ne možemo zaposliti sve ljude. Pozicije su nam otvorene mjesecima, imamo više otvorenih radnih mjesta nego ljudi koji žele raditi. Sve dok je tako, ne vjerujem da ćemo vidjeti recesiju. Međutim, ko zna, Fed možda želi recesiju, to su sad neka ovako dosta česta mišljenja i napravit će sve da upravo uspori to tržište rada, možda kroz dodatna povećanja kamata. Bill Ackman smatra da toga neće biti, da ekonomija jednostavno dolazi do te točke kada će i svi ovi pozitivni podaci zapravo postati negativni, jer vidjeli ste, kaže, ekonomija usporava puno brže nego što to recentni podaci pokazuju. Ukoliko se mene osobno pita, rekao bih da u idućih 3 do 6 mjeseci nećemo vidjeti recesiju. Smatram da je trenutno situacija još uvijek dovoljno dobra da ne uđemo u neku krizu, osim ako se dogodi nešto na što svijet nije bio spreman, tipa proširenja nekih ratnih sukoba, ne daj Bože. Tako nešto bi zasigurno imalo ogroman utjecaj na cijelu globalnu ekonomiju. Mene iskreno čudi da je ekonomija izdržala cijeli ovaj period snažne inflacije bez nekakvih podrhtavanja, bez nekakvih uopće naznaka krize, i to je ono što je u konačnici i održalo burzu ovoliko visoko. Međutim, u trenutku kad vidimo slabljenje na području tržišta rada, koje je po meni ključno, vidjet ćemo i negativnu reakciju burze. To bi bilo jedino normalno za očekivati, jer upravo na tome se djelomično i temelji toliko snažna burza. Možda sam ja pretjerani optimist, rekao bih da čak i jesam, međutim ima onih koji su najavljivali recesiju u 2022. Je li došla? Nije. Ima onih koji su najavljivali recesiju u 2023. Je li došla? Pa i nije, evo sad je kraj 10. mjeseca. Sada je najavljuju, prebacili su naravno na 2024. Ko zna, možda će jednom i biti u pravu. Iako, ajmo biti realni, trenutni podaci nam govore da krize nema. Bill Ackman ipak kaže, gledajte, trenutni podaci koje vidite nisu baš najprecizniji. Ok, to sve skupa znači, trebamo biti spremni na sve. Mi kao investitori trebamo imati nešto keša spremnog. Ukoliko dođe do velikog pada, naravno da iskoristimo priliku. Ne trebamo biti pretjerano agresivni, ne trebamo biti pretjerano bullish, ali smatram da ne trebamo biti ni pretjerano bearish u ovom trenutku. Čim vidim
vidim da ekonomija zaista slabi, u tom trenutku ću postati bearish i promijenit ću svoju taktiku na burzi. Vidjet ćemo hoćemo li dobiti takve podatke. Ako je za vjerovati Billu Ackmanu, pa u idućih 2-3 mjeseca ćemo ih zasigurno imati pred sobom. I evo, čuli ste što Bill Ackman ima za reći, čuli ste što ja imam za reći, a podaci koji nam uskoro stignu bit će ono što će nas naravno usmjeriti za dalje. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samo Financije. I to bi bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.